لسر مجارا هەڵبژاردنên Tirkiyan بەحەس ناکەنی سەرکەوتنە سەرۆکۆماری Tirkiya Recep Tayyip Erdogan ji بۆی هەڵبژاردنên گەڕا دووەمیە سەرۆککۆماریê لەسەر ئەو تشتێک و دێژنها و شووندا ژە سیاسەتە AKP ژە سیاسەتە دەولەتێ حکوومەتێ بەتایبەت لەگەل کوردان دێچەوە بە و نافخویا Tirkiya و هەروەها پەیوەندیە نوێن دەرڤەژی دێچ گوهارتنێک تێدا چێ ببن بەڕێ سەدقی زیلان سیاسەتوانێ باکوورێ کوردستانê ji Amedê بە ڕێیا سکایپێ لەگەلمەیە بەڕێ زیلان سڵاف لوە بن ئیجار ئەم لێ بنەرن کە hûn çawa bi giştî nirxandinekê ji van encaman dikin bi taybet yên gera duwemiyên serokatiya Komariya Tirkiyeyê ku êdî Erdogan cardin bi serket. Yani muhalefeta Türkiye hemberi Erdogan, hükümete Erdogan û şahsî wî xebatekî mezin kir, koalisyonekî berfire çêkir. Fakat hinekî sazî insicam tunebû beyna wan muhalefetê de mesela em Kurd HDP alîkarê Kılıçdaroğlu bu fakat Özdağ yani hinekî necakperest Tirkanzî Mina İyi Parti hinekî evekî neyartiya bi siyasetê neyartiya Kurdan dikin ew jî aynı blokê da bû. Alî din jî wisa yani Erdogan jî gayretekî mezin yani Hüdapar bigre hatta Refah Partiya Erbakan, Lawi Erbakan, ew jî Fatih Erbakan ew partiyê din MHP evekî dehev hes nake mesela Hüdapar û MHP arêwan da jî ew tune yani insicamekî ew tune acaba ittifaqekî mayende be nebe ew jî nexuyaye hem ji bo muhalefetê hem ji bo iktidarê. Erdoğan ji bo hükümete ji bo 20 sala iktidara imkanı devletê û hinekî manipülasyon ve hilbijartinê da serketî bû. Yani kazanç kir ji bo wî baş e yani ew qas iktidar 20 sal iktidarê dabe ew dîsa iktidarê dest dixe ev ji bo wî serkeftinekî mezin e. Fakat ev Türkiye memleketekî sedî sed demokrat nine gor standartê nav netewî hilbijartinekî çê nebû iftira hinekî din yani daha ziyade Türkiye nîzî alî demokrasî nîzî İranî û standartê Rusya bûye. Ew jî çi ye yani hem partî hene fakat muhalefet karın mesela bir şeyinin zindanı. Mesela Demirtaş ana zindanı daye hinek muhalefet ediniz yani yek du insan ne? Be hazaran muhalif hineki göçber bun çun Türkiye raviyan çun yani evidiniz evi ki ma evzi mina Demirtaş ana zindanı da yani Kılıçdaroğlu serokî CHP cara duyemin, cara yekemin Erdoğan jî serkefti nebû Kılıçdaroğlu jî du heb namzetê din hebû ew ketin gor şert û merci ew kanûnî ew hilbijartinê Türkiye. Kılıçdaroğlu du xetayê mezin kir yek xetayê wî ew bû zaten dijayetiya muhaciran ev hasaten Suriye te ev jî Arabin çar û yek jî ew Kurdin neyartiya wan kir ew duyemin jî peymanekî çêkir alenî Zafer Partisi yani Özdağ ew her du xetayê mezin Brezîlan başa êsta postî serokkomar لای ئەردۆغانە واروها لە نێو پەرلەمانیش ئاک پارتی پارتەکەی ئەردۆغان زۆرینەی کورسیەکانی بەدەستە ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێت کە ڕۆڵێکی زۆر گەورە بگێڕێت لە تورکیا لە مۆدووە
اپوزیسیونی يعني نعم دولة الدنزي نافنتوي هر دولة منفعة خو او دكن دنيرن جبوي ما كردان تنقاسيك هنا عجبا قلشتارو قزنج بكرانا جبوي ما از نباورم كي يعني قزنجك مزنهب فقط جبوی سیاست اردوغان یعنی دو عالی هم بروی درکتن هنکی پرانی کردنا هدا پار هنکیتن عالیکاری او بو اردوغان بو HDP و هنکی عالی ما هم بروی درکتن یک مسئله یکمین دین استثمار دکه یعنی قرآن پیروز بگره حتی چه تشتکو باور دکن 20 sale Erdoğan yani Ali ki müttefiki kemalist heneki kemalist müttefiki bine mine Perinçek heneki Necatperest Türkan Parti wan MHP evidin Ali dinzi dava doza İslam edikin kanuni esası Türkiye'de tu gohartineki jiboy me jiboy prani Müslümanan jiboy Kurdan gohartineki çiğ ne bu او رخنه مزنه yani karı bike Türkiye karı demokratize bike Kürt beynasin yani kanun esası Türkiye'de karın Kurdan nas bike zamanı van nas bike heneki mafi van hene bide heneki küçük tişteki sembolik dane fakat o jiboy milleta me ternak emne marjinal em milleteki mezinin deroka me heye tariha me heye يعني بالمليون يعني نيجي تركيا كردنا لنرينا هناك شروفا كارانجي يعني لسر قرتنا وشونا لقال اتفاق ملدا بطيبات ياسابي وهذا بيان بحث دكن كردان بجاري بشتباني يوان لقال يا كلجدار اغلو او بو سببا شكستناوي وبطيبات هناك دبيجن لقال اردوغان بويا ويش بو كردان باشتر بويا هون تو چاواره دکن جه پولیتیکای جنهاوشون دا لگل کردان ده مثلا گرتنه دا و آزادیا برتسکا که هیا هون دزانن روش بله باکور بگشتی چوابویا پیشیه yani herkes gor niyet ahu yani parti civak fer em herkes gor niyet ahu mealikariya Kılıçdaroğlu kiriye yani tümü bipirsi Kılıçdaroğlu yeki Dersimiye Kürde CHP'de buya seruk o CHP'de gohartine ki mezin çi buya evi kemalisti tuj evi ki nayartiya Kurdan dikin durketine CHP ev jibuyme başe yani em vekili karın bejin CHP nevi destek Kurdan ketiye ev bevi hassasiyeti emci alikariya wan bikin duyamin Kürdemeye Alevi blok alikariya Kılıçdaroğlu dikin. Emci Sünni vatak emci alikari nekin evya galet tefaham kirin. Jiboy yekitiya Kurdan Bakuri da evya jiboy me mecburiyet bu. Fakat mego Kılıçdaroğlu du hatay mezin kir. Yek protokol çekir Özdağ evi Vatan Zafer Partisi. Duyamiz dejayetiya muhaciran haseten Araban Kurdan ev baş ne bu ev taktik zibik ev taktik caiz ne gor ev mine yani güneye pırmezine yani kebaire jiboyme itikad emez ev kabul nake em Kürt zaten em yani çıkan muhacir ev yani jiboy demografi jiboy me baş sinine disa em ahlaki bimeşin em usad bejin em Kürt ahlaki dimeşin yani ev muhaciri Suriye ev devlete Türkiye sebep bu ya ev ya nabej Kılıçdaroğlu yani Türkiye mesele Afrin'da mesele Rojava'da zelal ne bu siyaseti var disa HDP alikariya van kir ez nikarım yani HDP şiru ve pır bikin fakat yani tengasiya Kurdan heye galatiya van mutlaka heye Ali dinz yani Hüdaparı alikariya Erdoğan kir çi destğe en zanım sediset disa serkefti yani ez pır sujdar nakim fakat HDP zi hatay van hene namzeti van gol dili gelime ne bu بله ایدئولوژی وانزی گور گلمه نه
دبكم خاص بازيدتر والسر بطيبت او سببين كو هذا بي وهاكر شما هفقرتني بك وشما مثلا او بوليتيكاي كو يبدس يعني بنريني لي دنارن براستيل باكوري كردستاني لي دمن بيج دا امي زيدتر لسر راوستن سپاس بو برای صدقی زیلان سیاست وانه باکوری کردستانی جا آمده هون لگل مبون سپاس